саволи дигар. Мард гӯяд рав беталоқ шавҳар кун, ин талоқ ҳисоб мешавад ё на? Агар мисол масъала дар хона ҷанг ҷанҷол рафтисай, ҳама мардак мега ман қатъи ту зиндагӣ намекунам, занака мега майли зиндагӣ накунӣ, зиндагӣ наку, мега ина бирад дигар шу ку. Агар ҳамин масъалаи талоқ рафтисаю, ҳамин калимара бигӯй бира шу ку, ё ина туда ҷавоб ё сар додам, ҳаминҷа талоқи боин мешавад. то айсар никоҳ накунен, айсари нав бо ҳам духтарака маҳр натен, никоҳтон дуруст намешавад. барои ҳамин бисёр эҳтиёт кунед масъаларо, ки ин масъала бисёр масъалаи ҷиддӣ аст. саволи дигар: оё зан метавонад мӯи мардакро тарошад? зеро мегӯянд ки агар мард зан агар сари мӯи мардака тарошад, талоқ мешавад. не, ин гапҳо ягон асл надорад. занак метавонад ки мӯи сари мардака тарошад, ба ҳазур ягон боки надорад, вай занш аст. иҷозат ай, агар зане ки бо мӯи сари агар мардакша тарошида битона дар ҳар як тори мӯш иншоалло худо барои савоб менависад. хуш ба ҳоли ҳамун занакое ки мақсад бо мардакошон дар ҳолати мисол ҳамун ғусл карданшон ё обозӣ карданшон ёрдам мекунанд. хилас бисёри ҷое ҳаст ки аки тари смистител надорад ки тори сараш об резад. мисол ай вақташ ай марди мо ҳамун сатил буду, кружка буду, об буд, болоаки сари мардакашда об резад, пешои бару пуштои ҳамура мақсад як лиф қатияй дасташ қатияй бимолад, тоза куна. и худо баракатш дия, и падару модараш иншоалло хонаи қаброшон иншоалло шод мешавад. барои ҳамин ҳичи боки надорад. ҳар хизматеро ки метавонед дар ҳаққи шавҳаротон бикунед, ба дуои неки инҳо шумо ҳам дунётон ободай, ҳам охиратон ободай. устодҷон, дар қабристони рӯзҳо кор кардан ҷоизай? ҷоизай. шумо дар қабристон метавонед ҳатто ҳамун қабрҳоро биканед, бо маблағҳои муайяне ки ҳамҷо шартнома мекунед. метавонед ки ҳамун қабристона мисол агар биган ягон гулу гулкорӣ кунед, бикунедшон, ҳичи боки надорад, кораш ҳалолай, дурустай. номи писарамро Матин гузоштаам, оё ин чӣ маъне дорад? матин дар сураи зориёт агар нигаҳ кунед, дар қуръон чанд ҷо матин мегзарад. инналлоҳа ҳуа раззоқ зулқуввати лматин. матин як чизи сахт, як чизи мустаҳкам, як чизи нерӯманд. бин ҳамин оят ҳам инналлоҳа ҳуа раззоқ зулқуввати лматин. худованд раззоқи мо ҳаст, яъне кафили ризқи мо ҳаст. ва аллоҳ зулқуввати лматин, бисёр тавоноӣ дорад, бисёр мустаҳкам аст. барои ҳамин матин ба маънои мустаҳкам, сахт, нерӯманд меояд. яъне номи хуб ай, ҳичи боки надорад, дурустай. хоб дар ҳоҷатхона нахостам ки исми аллоҳро гӯӣ, чӣ мешавад? дар ҳоҷатхона нохост исми аллоҳро гӯӣ, чӣ мешавад? агар ҳар чизе ки нофаҳмида бошад, иншоалло худои меҳрубон авф мекунад. яъне дар дохили ҳоҷатхона мо ҳаққи номи худо ва пайғамбара гирифтан надорем. барои ҳамин яке мабодое аз даҳан, баъзе одамо даҳаншон омӯхта шидагиай, бисёр номи аллоҳро ки мегиранд, зикр мекунанд, ҳамун даромадан да яке агар номи аллоҳрам гирифтӣ, ин аз рӯи саҳву хато ки бошад, ҳичи боки надорад, иншоалло гунаҳгор намешӣ. устодҷон мегӯянд занҳое ки аъзо доранд то 40 рӯз ба маъракаи хурсандӣ рафтаншон дуруст нест. ин ҳақиқат дорад ё на? не, занҳо бояд ки аз 3 рӯз зиёд дигар аъзодорӣ надоранд. яъне баъди 3 рӯз ин хоҳарои мо метавонанд ки ҳамун усмаҳошонаву зебогиҳошона бо истифода баранд. ва мақсад ба маъное ки аъзодоришон то 40 рӯз не. агар шавҳар карда нишиданд, шавҳаро агар гузашта бошанд, 4 моҳу 10 рӯз ҳамун иддашона, иддаи мавт мегем,
همو مردک گذشت 4 ماه و 10 روز نگاه میکنیم، بعد از اون مقصد شوهر میکنن. ولی بعد 3 روز دیگر شما مقصد هیچگاه عزاداری هاتون دیگر دوام نتین. انشاءالله شکرگزاری کنین، قضای الهی به دست در حق شوهراتون دعا کنین. زن به شوهرش نمازخوانی را آموزاند، درست است، چون که طرز خواندن مردها دیگر است. یعنی اگر زنی که مثال شوهرش اگر به شرطی که نمازخوانی را نشان تید یا اینکه قرآن خوانی را نشان بتید، بهترین زن ای خداوند پدر و مادرش رحمت کنه. لیکن مردک طرز نمازخوانی ما دیگر ای، اما طرز دیگرش از مردها با آموزو، طریقه سوره را و قرآن و زمی سوره را و رکوع را و همه ایناش یک چیزن. ولی وقتی مثال سجده مردک ای زنک فرق میکنه، نشستن زنک ای مردک فرق میکنه، در نیت کردن زنها مثال دستاشون برابر کتفاشون میگیرد، مردک ها برابر گوشا میگیرین. برای اینها را از مردها آموزین، دیگر شاید نماز را ای زنکاتون هم که آموزین بهترینه. خدا رحمت کنه پدر و مادرشون. خب استاد جان، من طالب علم هستم در روسیه، از اینترنت کتاب‌های صحیح بخاری و صحیح مسلم را میخونم. آیا این کتاب‌ها درست هستند؟ کتاب‌ها درستند، ولی شما ایتری از پیش خود تعلیم گرفتن صحیح بخاری و صحیح مسلم اجازت نیست. حتما ای نظر استاد بگذارونین و با شرحاشون خونین، زیرا ای ظاهر حدیث ما و تو حکم نداریم که حق نداریم که حکمی را صادر کنیم. چیزی که محدثین گفتن، چیزی را که مجتهدای مذهب گفتن، ما از نگاه اونها بعد حدیث برادر عزیز معنا میکنیم و به دیگرها تعلیم میکنیم. راستا از درون اینترنت خواندی هم، لیکن حقی به یک کس بگویی که من در حدیث فلان مسئله را دیدم، ایده حقی حکم کردن نداری. او را شرحاش دیدن در کار که در شرح این حدیث چی آمده است، که این محدثین ما در شرح اینها چی گفتن، بعدا برادر عزیز حقی گپ زدن داری. استاد جان، خب جوانی که آیله دار هست از او پرسند که تو زن داری، ولی او گوید نه، در همین جا زنش طلاق می شود یا نه؟ نه، زنش طلاق نمی شود. اگر یک مردی را بگن زن داری یا نه، بگن نه من زن ندارم، دروغ می شود، دروغ، لیکن زنش طلاق نمی شود. بابا جان، زنم سر فرزند رفت و باز از همین وبایی که هست از همین بود، میگویند حکم شهید را دارد، این درست است؟ و از او به من 2 فرزند مانده است. التماس در حق زن و فرزندام دعا کنید. خدای مهربان این خواهر ما را رحمت و مغفرت کنه. فرزندکایی که از او باقی مانده است عمر دراز و دعاگوی پدر و مادر گردانه و انشاءالله این زن هم سر فرزند رفتن شهیدی دارد و هم از این بیماری رفتن هم. یعنی این خواهر ما بسیار درجه بلند بردگی است. برای همین در حقشون دعا کنین. شما هم شوهرین، خدا خواهد دعای شما با در پیشگاه خداوند قبول است. الله رحمت و مغفرتشون کنه. آیا با دوگانیک ها گذاشتن اسم سلیم و عظیم درست است؟ هر نامی که میمانین شرط نیست که همین دوگانیک ها را حسن و حسین مانند یا انیس و مونیس بمانند. چی نامی میمانین کار خودتان فرقی نداره. می شاید یک تاشد مثال گذارن احمد، یک تا دیگه شد مثال بگذارن عبدالله، فرقی نداره. هر نامی که باشد در دوگانیک اجازت است. شرط نیست که هر دوش هم ردیف باشند یا هر دوش مثال باید حتما فاطمه و زهرا باشه و یا حسن یا حسین باشه. این شرط نیست. چیزی اختار میگذارین درسته. استاد جان، آیا چیزی دزدی را خوردن جایز است؟ نه، اگر بدونی که همین چیز دزدی است
خوردنش حرامه برادر عزیز، اجازت نیست. خدای مهربان خاتماتون بخیر، ایماناتون با سلامت و الله مهربان در هر یک حرفی که شنیدیم خداوند برای ما و شما پاداش و اجر نصیب کنه و الله مهربان هر جا باشین شما را حفظ کنه، محبتاتون، اخلاصاتون، یقینهاتون با بدین خدا زیاد گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.